Dobrodošli u video lekcije engleskog jezika za razgovor za posao. Današnja tema su skills, veštine. Naše nove fraze su hard skills, soft skills. Pa da vidimo koje veštine podrazumevaju i koja je razlika u značenju. Primjeri veština hard skills: typing, kucanje, English, engleski jezik, Windows, driving license, vozačka dozvola. Primjeri za soft skills: creative thinking, kreativno razmišljanje, management, leadership, rukovodstvo. Fraze hard skills i soft skills možemo upotrebiti pri razgovoru za posao, pa evo i primjera rečenice. What I have to offer is a blend of hard skills and soft skills that I have acquired during my current job. I prevod je: ono što mogu da ponudim je spoj praktičnih i intelektualnih veština koje sam stekla na dosadašnjem poslu. Hvala što ste gledali video lekciju Engleski jezik za razgovor za posao na temu fraza hard skills i soft skills. Ja sam Ivana Marinković, a ovo je škola jezika eWord. Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da zakažete besplatan probni čas, slobodno mi pišite na info@eword.co. Hvala!